Merci beaucoup de votre présence ce midi. Nous voulons commémorer ici la manifestation des bougies qui avait lieu il y a 20 ans à Bratislava. Cette manifestation signala le début de la fin du régime communiste dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Cette manifestation fut particulière. Elle était d'abord consacrée à la revendication de la liberté de la religion, de la liberté d'opinion, de la liberté de conscience et des libertés civiles. Ces libertés fondamentales ont été durement opprimées par le Parti communiste. Même 20 ans après les événements qui changeaient l'Europe, les images terribles ne se sont pas effacées. À la demande du Parti communiste, la police intervenait sans scrupule pour attaquer les citoyens avec les jets d'eau, les bombes lacrymogènes, les chiens de garde sur les citoyens qui réclamaient leur liberté fondamentale. Nous n'avions pas plus que nos bougies dans une main et le rosaire dans une autre. C'était une manifestation paisible, une réunion de prière du peuple. Ces jadis manifestés, nous risquions notre vie. Mais nous n'avions pas peur. Comme d'autres avant nous, nous savions que la vie continue. Aujourd'hui comme hier, les chrétiens sont les premiers à s'opposer à l'autoritarisme et à la pensée unique. Il y a 20 ans, c'était le combat pour la liberté des religions en Europe de l'Est. Aujourd'hui, sur le continent européen, ces libertés nous sont garanties par la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Mais ce même combat continue pour la liberté des religions pour les minorités catholiques en Irak, pour les minorités religieuses au Tibet et partout là où les gens sont tués parce qu'ils réclament leur liberté. Chers collègues, chers amis, je suis très heureuse de saluer parmi nous M. František Mikloško, ancien président du Parlement national slovaque, actuellement député national slovaque, et son rôle le plus important qu'il faut mentionner aujourd'hui est l'ordre du organisateur de la manifestation des bougies. M. Mikloško témoignera maintenant de son vécu. Pán Mikloško, nech sa páči. Vážení prítomní, pred 20 rokmi sa udiala nasledovná udalosť. Spolu s bývalým premiérom Jánom Čarnogórskym sme oznámili úradom, že zvolávame pokojné zhromaždenie občanov v Bratislave na jednom z hlavných námestí. Dear friends, 20 years ago, me and my friend Jan Čarnogórsky, who became later the Prime Minister of Slovakia, informed the authorities that we are going to convene a peaceful manifestation of Slovak citizens at one of the main squares of Bratislava. Priebeh manifestácie bol oznámený tak, že budú ľudia držať horiace sviece v rukách a budú sa modliť. Úmysel manifestácie boli 3 požiadavky: sloboda menovať biskupov podľa vôle Vatikánu, ďalej náboženská sloboda v celom Československu a občianská sloboda v celom Československu. We informed the authorities that the manifestation will be organized as follows. People with candles will gather at the square and pray in order to force the authorities to give them the freedom to appoint bishops according to the decisions of Vatican, to have religious freedom and to have civil freedom in the whole of Czechoslovakia. Na námestie, napriek tomu, že pršalo a že boli obrovské bezpečnostné opatrenia a tu prijali uliček, prišlo do 10 000 ľudí. In spite of bad weather, it was heavily raining, in spite of heavy security measures, some 10,000 people gathered there. Polícia zasiahla tými najbrutálnejšími prostriedkami voči modliacim sa ľuďom, ktorí držali v rukách horiace sviečky.
obušky, psi, vodné delá, polievacie autá, policajné autá, ako to vidíte aj tu na tom záberu. Police acted with brutal force against these praying people with candles in their hands. They used sticks and dogs and water cannons and police cars, as you can see here on the screen. Prišli tam ľudia z celého Slovenska, boli tam Slováci, boli tam Maďari, boli tam katolíci, boli tam evanjelici, boli tam ľudia bez vyznania. People from all over the country gathered at the square. They were Slovaks, Hungarians, Catholics, Protestants, people without any religion, but they came. Bola to ojedinelá udalosť celej komunistickej Európe, pretože voči modliacim sa ľuďom polícia zasiahla tými najbrutálnejšími prostriedkami a napriek týchto ľudia v polhodinovom tichom odpore vydržali celý ten atak. It was a unique event in the whole of Europe because we have witnessed the use of brutal police force against praying people who withstand this brutal force by standing there and praying for more than half an hour. Myslíme si, že toto je prínos Slovenska do moderných, kultúrnych a spoločenských dejín Európy. And we think that this is our contribution to the modern history of Europe. Ale chcem povedať ešte jednu vec. Tomuto predchádzalo 40 rokov komunistického režimu v Československu a na Slovensku. A tento režim má na svedomí 80 000 politických väzňov na Slovensku, asi 20 000 ľudí odvlečených do bývalého Sovietskeho zväzu, 10 000 ľudí pracovných táborov bez odsúdenia, zastrelených na hranici a podobne. In addition, I would also like to say that to come so far at the candle manifestation, at the candle demonstration, we must realize that we had 40 years of communist regime in the country, and the regime took a lot of 80,000 political prisoners, 20,000 abducted Slovaks to the former Soviet Union, many thousands of people in labor camps, many hundreds of people shot at the border of the country. Títo ľudia sú hrdinovia celej tej éry neslobody počas komunistickej vlády. Títo ľudia sú pýchou Slovenska a myslíme si, že bez týchto ľudí a bez svedectva týchto ľudí takisto nemôžno písať moderné dejiny Európy. I think that all these people are our heroes. They are heroes of my country. We are proud of them, and I think we shouldn't forget them because without them, the history of Europe would be incomplete. Sme veľmi poctení, že v takomto reprezentatívnom zložení sa tu môžeme stretnúť a budeme radi, ak si odnesiete odtiaľto ten pocit, že aj Slovensko malo svoju cestu k slobode, že na tej ceste bolo veľa obetí a že dnes bez akýchkoľvek frustrácií a komplexov sa cítime byť hrdou súčasťou Európy. I'm very pleased and happy and also honored to see you here gathered to remember this solemn moment. And I think that this event was a Slovak contribution to freedom, and it was our active contribution to freedom, to fight a situation without any freedom. And today I may proudly say that we feel a good part and a reliable partner in the enlarged Europe. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Ferko. Je remercie beaucoup à Monsieur Mikroško. Et je voudrais inviter